na akoi masi puthopa ma sangi natraga di akoi gi minister MLA sing se akoi na ningthau gumna makoi na ngang raga di madu indraga di horen police thara kani natraga nomai paiwa la kani haiba gi aki besida sum fear psychosis da hingaga di anowa manipur magi manglan di soi oithokte akoi hanagi hanagum akoi gi nepotism corruption aduga madu gi mathakta khwaida gi sathi raba akoi gi narcissism gi license na akoi gi thumala kanda khunai sidai da akoi mase self destructive weba mutual destruction gi akoi gi isa na isa hatok saba akoi gi community na community gi mi singi khongul muthat saba aduga ma suicidal weba politics amada akoi je trap toroga lai aduna masigi wakolon se miyam ni iho hosi na traga mai thaji ya gi wafam nate yes mai roi khunai sing da gi hauraga akoi gi politicians sing CSO leaders sing OBI aduga tongan tongan ba khoi different walks of life te lebi ba khoi masak nai ba khunai jibu himai sumbi ba khang hai khudimang na masigi anoba political culture aduga masigi spirit se asi khoi na invite to raga di khoi na pa ba anoba manipur do oithoi aduga malem gi tholai ba myam ji impact akhoi da su soidana leigani asi khanari ba maksi su aduni aduga lasalak da interesting oi ba mana samajwadi party gi lusing ba IP sing ko ba miyo amana khoi gi Nepal the toy was in Nepal and a sea toy Nepal today India tomorrow haidana India da su sugum Iran se tholakani haidana kano tolo buda khoi Republic TV gi ana Goswami na yam kana defend over gi wafam ma thingna zare ado India su chen na khang ba yaroi India gi media khar da kas u buze ekhoi gi ngasai gi Nepal gi hana gi level status ko se si defend oraga topic se oi sem bai tar Indian national media sing da kai no haini se I understand of the bai tar si kai no ne khoi gi ngasai gi violent oiba yamna destructive oiba movement amadong uhan ba hai tar ngasai gi naha sing gi youth sing gi lai movement ji undermine to belittle to adum pot ko uye masi narrative framing to bone magi ngasai perception management ko miyam sida uli jing ngasai gi anarchy singna Nepal gi lambi da tholakanda koi puna makse hijack tawkanda mangan tagalakanda koi gi lusing basing phu ba hat ba mai tha ba ko public property mangan ba sigi po myam se koi gi yam aran ba kaino projection ama na singi phajang ngam da emotion sentiment na kaino tawani ha da na koi negative projection ama ha dare adu gi phatta ba su lai pros and cons lai ko adu bu ngasai gi koi na madu da hangada wa hang di madu gi triggering factor do kaino yes koi nepotism corruption do koi support tau je hai bra koi justice ki wafam je nathai thamje haibra adi dadi India gi akoi yamna mayamna hainari ba laksi dar ke sala is another dimension amni dar ke geo politics ki question sida egoina Arab Spring ana leire ada Arab ta democratic movement mayam ama lakhiba hanagi leiramba magi monarch natragana dictatorship ki leiramba ba sasan mayam da gi anuba ekoi democratic turn ma lakhiba gi movement je ekoi maroina western media singna piba ekoi title da masi Arab Spring ana yamna celebrated oina glorified tawraga masi adumai nei gi pot am khatne howzik South Asia da yamna lai di uya ro yam gidra country tare Nepal le basi gi manungda democratic movement live is starting from Sri Lanka youth ki movement ne and then from the Bangladesh ki lakhe university student ngaktan hobo movement ne and then political party ke affiliate to the yamna genuine oiva political party ke oiva coloram hobo changdaba aduguma naha singi assemble spirit ta lakpa movement na ekoi political power si overthrow tawraka na anova democratic transition ama pro people oiba ama lakpa gi movement ja si ekoi South Asia gi oiva spring amo ina ekoi na khanga doribra natraga na masi da ekoi nu udaba magi hidden ekoi geopolitics ki oiba political actor me ama mai maning da lebra masigi shift say in the last 5 years the live sigi political shift se kamai yimbe tharasari miras ama makta question to directly answer to dring ai tare ko ai na presenting ba response ngasai gi Gen Z gi protest movement ko yes moina sai mamang gi wangang we sing so ko gi panelist sing so pa na thami gre ko gi tech savvy oi ba digital as the polok pa adu ga ngasai gi digital platform sing se season ra ga mai ko gi right to expression ha tare mai ko gi puning wakan the power ba nungai ba pian da myam asi mai gi maliam ji ga khoi connect to ga hing ba khoi generation hai dar na mai khoi ji yam na zu mai khoi ji anxiety driven oi ba dar generation je ko adu ga tech savvy oi ba ni na mai khoi gi mode of expression ko si myam se khoi gi digital gi kai platform myam se to ba ni na si gi platform myam se thingjal pa ga na moi da kwa dai saw na moi da blow ma la ge je ke no ga na moi gi
freedom of expression kai ka myam si moi gi hingbagi yamna maru oi ba dugumba ngasai gi digital gi platform ya ma koi thingjalak pa si mai koi yam aso ba moi da singna ba moi thok pai da ado ngasai gi ani su budar mai koi na corruption nepotism gi pom la kan moi na #nepokis kind koi thole si ngasai maroi na nepo je koi na nepotism gi kaino du da moi na low ban hai da re si gi pon myam je koi na neighborhood hai da re ko koi bada Nepal gi koi bada leiba leibak sing se khudam moi na China na low si ko China da su masi gi koi train se leita ba na ti hai da re moi da su ngasai gi China je Communist Party of China na koi gi rule to ba adu gum ba one party rule gi system moi na mayam na yam na kai ani monolithic oi ba koi punamak se censor to leibo oi na low ra ga su moi gi social media yam na popular oi ba weibo ga na leiba myam si da mai koi da su Chinese sing gi tam na moi na four tie and my koi na ko koi gi four tie jing asai gi koi gi risk second generation hai ban yes my koi gi mapa mama sing asai gi koi gi CPC gi asai gi politician ko ma gi elite politician gi kaino rank sing du da san ba aduna mai koi gi mapa mama gi madui khudong sa duna maram moi kan mai koi ji lavish lifestyle hai ba ding asai gi tuition fee sao na pi kan da koi gi yamna maman le ba koi gi premier koi gi universities in institutions sing da lai lai su tam mai khudong sa phang ba luxury car thau na koi gi holidaying tau dana ko tana laidana ko koi gi hotspot sing da tourist hotspot sing sa tana laiba dugum ba gi amna lavish oiba lifestyle myam si koi gi masi nai masi ngasai gi China gi system ji koi gi challenge story ba da re ko koi gi democracy gi coalition forces myam sina koi masi political instability create tong na ba su dum season ai da re aduna koi Armani communist kai na koi gi mai koi na koi season ai da re ko koi gi lingo sing asai gi Armani ji am tang ba ken woni dana koi gi sugum ba brand si season ra kan da laiba communist sing aduga China manung da su mai koi gi hai ba weibo na sing ba social media keno sing sida platform sing sida sai gi communist country mo oi ga su ngasai gi mioi kharana yamna nungai na laiba aduga atai na yamna wana suffer to ba hai China da poverty elevation gi program yam successfully sangsal laga su ngasai well gap bai da re ko income inequality aduga ngasai gi gap between the kayani rich and poor gi keno se mai koi da su dum lai da bana te ko aduna China da su sugum ba keno je adum lai adubu mai koi gi censorship mai koi government gi control aduga poverty elevation gi measures myam sina inclusive oi ba growth ki keno ma da mai koi adum ngasi phaw da adum successfully CPC gi model se adum salai hai da re ko hangbi gi ba wahang duga mari laina ba da ngasai gi India gi South Asia da lai ba neighboring countries sing ko hoji loina ma unstable oi ba phibam da loi lai na tra Sri Lanka gi phibam ke su yamna stabilize oi ba ke no ni lo ba ya de ko ma economy gi phibam Pakistan su adu mangai ma gi IMF te kai de loan lo bu ko pa ase gi Iran gi kai yani phibam za de adagi Mauritius Maldives su ma gi ke no su thidongna khoi gi phibam za de da re political instability matang da Bangladesh khoi gi habi gi baduni ko mai taw da na Myanmar su 2021 gi February da gi civil war situation na ma da aduma khujik su lai ri mai election taw na ba kho na ba na khanari ana sigi kayani khoi gi neighborhood lai ba kai no sadai da Nepal haidana India gi di yamna maru oi ba neighbor mo oi ba haidare sai gi khoi tamu kan ba na thambi gi ba China amasung India ani gi marakta nung ani gi marakta ha oi na lai buffer state oi na ya buffer state oi na khoi gi yam ka weak oi ba economy and power hai ba tare ko masi gi magi economy si aina ngasai gi kamandu da gi maru ama ngasi pau phauza bada post covid economic recovery se mai khoi je phajana ngamdri ba madugi covid na pi gi sai theng je even manipur da so khoi ngasi pau hangai ngam dia da hangai pa ngam di mathak ta khoi gi flood ni khang de da gi si gi May 3 2023 gi crisis da gi hawgan da khoi je trap ta hawgan da khoi gi hingna ba gi opportunities myam khoi layek ta bai da adana manipur thado sien gi ba entrepreneurs sing ko adagi khoi gi sidai da hopeless way pa adagi laiba establishment aduga khoi gi leaders sing hai ba myam sida khoi gi trust deficit la pagi post khoi sida su dum uidana ko adana ngasai gi aina ngasai gi mamang da khoi gi Ian Bremer haidana khoi gi author amagi magi yamna interesting oiba lari ma pazaki magi titles is Us versus Them the failure of globalism haidana magi like si yam interesting way I must recommend to zening haidare maram di akoina surroundings da khoi gi South Asia da khatana tana khoi gi malem gi oina worldwide oina masi naina ba ya ba khoi gi kaino haidare framework mani haidare mana pusalai je ko ngasai gi globalization gi forces aduga ngasai gi neoliberal economic policies myam se gi makha da malem gi magi national khoi boundary sing haidare si myam se loina mak takhaira kan da khoi gi multinational corporations ki kari gi khoi apun ba kaino ma khoi gi world as a single market moina integrated market moina khoi gi restructure to ki ba IMF ki World Bank gi makha da khoi gi maroina second war gi matung na changsal gi khongchang sida hamba da di miyam na yam thajaba piram mya
पुनमक से अखोई इंक्लूसिव ग्रोथ अमदा अखोई मागी रिपल इफेक्ट हाइगद्रा मियोय खरना हाना नुंगाय फरबो वेरगा सु मथंग द तम तमना अखोई खुनाई दु लेबा मी अतै सु लोइना मा अखोई हिदु द पुन्ना तोमिना काना जाखम मिनागनी हाइबगी वखलोल अमा लेरमदु मदु म्याम दु लोइ काइथरकपा अदुना मसिंग यामलबा अखोई मिडल क्लास अदुगा अखोई लाइरबगी पंखै मखाद लेबा म्याम से ग्लोबलाइजेशन की साफू म्याम सिना अखोई काउथोपिरमबा मैखोई जे मार्जिनलाइज तौरमबा मैखोई लाइवलीहुड से अखोई एड्रेस तौपिदबा अखोई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज करी का म्याम से लेक्तब अदुना ngasai societies da hana leijaramba lo tuna phumdana leima magi akhoi ariba four lines sing have tare madu ethnicity ki line do bi religion ki line do bi tungan tungan ba line sing da leiramba myam se four lines sing se he na mapa mangan kankhala kan da akhoi magi hingna ba chakhau gi landuna su drive tawra kan da ngasai gi leiba establishment gi kayani policies myam se government gi policies myam se na inclusive werakta ba aduga hingna ba gi lampham je da akhoi kayani akhoi gi lambi je urakta ba punaba amamba gi kaino sina akhoi kupsalakpajidagi maroina akhoi malengi tungan tungan ba lebak sing maroina asia gi hai ba india gi akhoi ba leiba lebak sing da su akhoi gi sugumba crisis hai dare ko masi myam lai adana maroina naha sing da masi thoi se kai na kan da ngasai pambi gi ba mai tawdana sahi akhoi gi traum doi tra mi sai da gi hawra gan da akhoi gi sahi kutha gi makha 28 29 sai bu gi range leiba myam se akhoi gi yamna ambitious oi ba akhoi gi energetic oi ba moi gi platform da ka leiba matam ne ba using sig ko aduna mai khoi gi ambition mai khoi gi dreams mai khoi gi aning ba pa ma myam se fulfill tawda ba adugumba system ma khoi mathau ta ba system je khoi gi han leirami ba khoi gi system jing se khoi gi myam habi gi ba admai tawdana khoi gi corruption nepotism na haraba magi khangna chana ba mari mata nangna ba sen tum pai ba adugi khoi gi khangna chana ba gi kaino sida drama da myam je loi trap taw kan da khoi gi naha kya amadi magi hingna ba gi lambi aduga social mobility haidare magi class leader se kana ba gi ahing khoi gi duk khoi gi candle than na khoi thangmai than na bondon than na lai khoi gi tumba jaba khangna pajar ki ba myam gi magi hona jar ki ba myam je khoi gi system jina lambi je loi kakthat pira kan da mai khoi ji hingna ba gi lambi je thadalak pai dare aduna masi khoi gi yengna ba da khoi na ani lai hai ba dare ko khoi manipur context ju masi sumi khoi na physically min u ba yengna vibes na amani adi othering taw ga khoi na yengna ba ni na lori ba myoi kaung up tu su yengna ba ni aduga atopa mana khoi gi manung da laijaba khoi gi khuraki na lai sa ba hai ga dra khoi gi manung da lai ba khoi gi policy khoi gi amot pa myam sina marang kan khoi bu tamna parasite hakcha manung da khoi gi jam na chasalaga siba dawdana khoi gi cancerous oi ba sugumba corruption nepotism gi kaino sina khoi gi khunai je chasala kan da khoi ji self destructive oi ba mod amada khoi ji leisalak pa aduna sugumba gi pose manipur context su masi u phangi aduna ain bremer na thami ba ngasa gi as versus them gi wafam jidai da khoi gi globalization gi aduga ngasa gi globalizing na khoi gi sun out toram ba moi gi theory sing mai khoi gi vision sing ma se masi oi ba yarak ta ba aduna ngasa gi naha sing si maroina naha sing da kai no khoina to dori bse hai ba gi khoi gi mi pai ba hai dare khoi gi vision la ta ba aduna ngasa gi hana le me ba established politicians sing mai khoina establish to ba khoi gi corrupt system institution ko ngasa gi mirasna ju yam sengna thami gi ba khoi gi institution sing je weak oi ba adagi hoji any mafam da any malem yam pham khodi mak ta khoi gi usa da ju dum thokre do ni ko khoi koi dringai da khoi gi accountability and transparency hai base masi khoi gi fix to ya rak ta ba power se pa ya kan da khoi gi kai ni khoi gi despotic oi ba ruler amagi type ta khoi gi mai khoi kharana adumak salai raga leibagi sigi phibam se khoi gi maleng gi mafam kya da u phang ya dare aduna masi khoi na yamna particular oi ba South Asia gi kanoji khatana ta ba masi global gi oi ba phenomenon ama goina hai ba tare khoi gi using gi unrest dagi khoi gi corruption nepotism adi systemic failure hai ba tare ko sigi mayam sina tholak pa sigi po mani adubu atopa perspective amada aina panjaning ba se am round da khoi gi deep state involvement gi posu khoi gi lai ta ba na te ko aduna Nepal si ai yamna toina sa saru ba yamna aina nangna loina jaba leba amadi oide to buta bunga sagi China amasung India gi nakalani maki magi geopolitical interest ko biarai makhada da India gi sumai connectivity gi oil pipeline gi kari gi ama duga connectivity road and railway gi kari ko hydropower gi potential myam ma khoi khangnari doni maroina Buddhist tourism gi circuit ama ma ko adubu si myam jin natabada Nepal da khoina aina Kathmandu da ai numi khrani leijaru da ingonda phau pa yamna ke noiba impression ama hairaga di ngasai gi Nepal maroina Kathmandu Kathmandu Valley is a fertile ground for
external influence hai tare ko masida malem gi mapangan kala kala ba khoi na CIA bo hai gera ISI bo hai gera tonga ba leba kya gi mapangan kala ba khoi gi agencies ke ama operator kanda ngasai India Nepal gi porous border do ga ma gi Himalayan border ko khoi China gi umlo nai ba som da kari da khoi gi amna chaw ba khoi gi regional gi kaino sida geopolitical kare influence hai tare masi gi game chana ba moi ba du ma chessboard ama Nepal se oida nate aduna ngasagi deep state ki involvement se su masizu aduma khara laigani na khali aduna sai matang se da khoi tonga tonga ba theories myam de flow towi se khudamoina belendra sagi kaino si khoi gi maming se ba rapper si magi clean slate ni hai maje mai record se amna clean way hai dana agi maru sina thambi ko ada maje independent candidate oina karakpani aduga ngasagi former chief justice of Nepal we biramba khoi gi Susila Karki hai dana aduga tamon kaino na Nepal na thambi ge ba khoi gi nupa ma khoi gi mayam gi sewa do ba dugumba kari harka sampak haba magi sugumba mioi khara ji khoi gi role model oina khoi gi interim government gi leader oina ba gi kaino khoi gi contending kaino haida re okay hoje hanagi Supreme Court ki ekoi ex chief justice Susila Karki ko mazu one of the proposed kaino na proposed interim government gi ko aduna मेरा क्वेश्चन अनी खतम तीन लाख से होके नंबर 1 लाइव हंदक की जेन जी की मूवमेंट से अखोने नेपाल दा हन दुम उब फंगबजी नेपाल की पीपल सिंग इवन इंक्लूडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड की जो इंडिया की डोमिनेंस अब मोनोपोली की से याम कन्ना Nepal da lay habagi madu yadabagi movement mayam khoi ugre adu handak si genji sing moi opinion sing phongdor po matam da su Nepal gi genji leader sing na su masida India ni intervene orga masida political advantage log no hono ya ro have na chingba moi da insecurities apprehension na India gi dominance ki monopoly gi smai lebi su kai have ni asisi am interesting oi ba khoi gi dimension amani ko asagi regional geopolitics ki kaino sida India gi matang da miraj na hambire ko khoi gi China gi मागी फैक्टर मसु लाई मागी BRI kai use masi yam positively kai su receive tau da ba myam le na BRI project sing je December koi gi 2024 da project tara khangal la tau ne ha ga hojik su kya successful oi dri ko factor myam lai one of the key factor is ngasai political instability in Nepal su oi ha da re ko magi terrain gi difficulty adagi conducive environment lai ta ba ma du su oi ra kan da atopa ma da na ngasai gi US ki involvement se masi su ngasai gi handak ki kaino si da su khara reflect tau ha ba ta re ko masi theories nga ta ni conspiracy theories bu ha ga mai tongan tongan ba kaino sing ni aduga but has some truth in yes aduga India context ha ga di India gi da su yam nungai jing sa gi India gi hegemony ha ba ta re masi akoi gi mamang da treaties jing revise to bi ba nga sa gi akoi tamu kang pa na su pan bi ki ba lai re ko treaties jing ha na le ram ba kaino si akoi gi revise to ki bi po si singi manung da lai ba underlying kaino se currency kaino ha ga di India gi dominance makha da Nepal hing bai ba se pam da gi iho ma su Nepali singi kaino da lai ta ba na te akoi gi nationalist feeling sing khudam oi na akoi gi territorial dispute lai ta ba na te akoi gi luisan da ba Mahakali area gi sai kaino se ko sai adum adu gi pot lai aduna nga sai gi India gi matang da su aduga China gi matang da su aduga USA gi matang se akoi na yeng ba ya ba ji mioi khara na hai ji US na India ji mapang kan khalak pa aduga kai ha ne akoi gi pro US way da bagi eno ma lak pa do ga handang maroi na CSO meeting akoi gi Tianjin da ga China da ga toroba Putin ne akoi gi Modi ne Xi Jinping ne mai koi pun ba gi post da mai koi na ai ji China na India ji mapangan kan khalak pa ji lak thu na ba hona ba da ha na China da toroba containment policy gi type da India gi neighborhood se api api pa ma gi neighboring countries sing si masida instability create tor kan da India gi sakhat pa ji lak thu na ba ma gi strategic influence adoga economic and trade ki kaino myam se opportunities myam je lak thu bagi som da khong thangzale dudai da deep state ki involvement sound le habagi po ma samaina le okay the Rakesh am noise Rakesh ikoi India gi one of the top institution have dare academic institution GNU da gi lakpani Rakesh very recently have dare hokiba in the last 5 6 7 years ida lakiba student movement je GNU gi movement adiki masita gi tholakhiba masak myama figures myama then Umar Khalid, the Kanhaya Kumar, the Mam Legre, Masimo, that of Mayamusule, and then Jamyagi CA protest, anti CA protest. Siki Sida nationwide appeal, India Pumba, India, the lady Mahimo Mayam, see the Anuba thought process Mayamala, Anuba political culture, Mayam Sakalakiba, Wakalon, the Anuba home of Melakiba, Maduki followed Mayama, movement Mayam Laki, even Manipur, the Manipur University student movement Laki, Madam that was asking your court Mayama.
Sigi movement sigi nature si kamaina translate in the light of ngasai Bangladesh ki labor movement aduga Nepal movement, Sri Lanka movement, even Indonesia Indonesia se minister several minister key minister may block program ngasai housing movement jida ado housing live even though Sri Lanka dona Bangladesh dona natraga Nepal dona ki magi hanagi le maybe establishment totally overthrow to ngam draga prime minister chelan ngam draga but India da lakiba nahasing gi oiba yamna vibrant oiba movement me ma university ki movement sing se kamaina darkest translate to Mirage ka complex way ko question is ko gi myam cannot to bani na layer myam yaw ra dare maru question ne ai limited understanding da gi habatare ko akoina yengza da se genu da koi 2006 da gi na 2015 paw gi kain PhD loi paw gi kain journey adare MA da PhD paw gi journey jida my experience and exposure to the students movement haidare ko koi genu gi kain odu ga Delhi gi sai NCR da tori myam sida koi yam inspiring we ga no myam su lei ko manipur gi maroina koi gi armed forces special power in 1958 ki matang da kai da koi sa yaw na koi gi na to ki ba gi experience ko ra su dum adu gi saru ga mani haitare koi na manipur student association Delhi gi kain no na su haiba myam sidai da akoina ngasi hangbiru wang siga mari leina na genu gi campus da yam toina ta ba akoi gi Spanish or Mali loan se ko ai something sing da El Pablo Unido Zama Serra Vencido haidana people united shall always be victorious haidana miyam sina pun gra ga di ngasai wa jaheman na biram do miyam sina ama toina pun gra ba adoi ta ding ngasai Maliam gi masana western political philosopher sing pawna ko gi hairam bidana ko to Aristotle matam de horaga ko gi the voice of the people is the voice of God kaina ko gi sum haina realize ko na political philosophy na ina masi am summa pola man hana adugi mami du akoi loina mak ta da banate Bangladesh ki context su mai koina kota gi kari gi ko mai gi Bangladesh liberation gi kano da yaw gi ba ka thoki ba mya da gi masa masu singna kota phangadam ni habi madu gi reservation gi issue da habi kota du hamba da di yana ramine yana ram du mai koi gi sacrifice tu gi kano da akoi kai kumna ba pira kan da mai koi gi masa masu singna madi khudong sa ba phangamani adu bu sum myoi ba che sum missing ju yam khalak pa opportunities na limited wel pa adugang Maliam gi hongai ba semilon gi saktam da Bangladesh ki juma gi economic growth se maram akoi gi growth yam daira me na tra adu akoi gi down lakhi ba maroina akoi gi covid ki kari gi sei chai theng myam su yaw da bana ti haidare ko si myam se da ngasai opportunities to limited way ram ni na ngasai gi available seats myam thabak sang bagi wagera top institution da enroll to bagi wagera myam se akoi gi kin competition ama la dare ko cutthroat competition je na akoi Manipur context dum sama nai India gi da su ko aduna miyam sina penal actress kai no kan da sugumba limited opportunities la pa akoi gi livelihood ki issues myam la pa da akoi gi students sing si akoi yam vibrant ba akoi gi society me hai dare students ki keno se akoi community je ko aduna masidai da no ideas myam akoi na live pa ro ba classroom da naina ro ba duga malem gi thoi ba thodo wa thong myam se akoi punna naina kan da GNU campus da akoi gi sugumba yam na akoi gi sunning ma hai dare masi tawi aduna aikoi gi Manipur da su GNU da natana India ge top university sing Jamia wa su diu de wa tawriba myam si masigi inspiration Manipur da su lai tab din na te ko Manipur na su koi gi yamna mangjen tha ba koi gi khongjang kya ma koi gi students sing na low gi belai koi gi salam khongsat pu hai ga go back foreigners ko maroi na go back foreigners ki adagi inner line permit ki matang na low gi ba thodang integrity ki matang da aspa gi matang da kai students sing gi role yam saw ya dare ado ngasai gi koina subsala kanda kitang broader perspective amadagi yengkanda koina ngasai gi students sing si society do gi magi yumbi ni natra yumbi oiduni students sing sidaida akoi progressive web political culture do miraj nai habi belo ngasai progressive web political culture je akoina imbibe to bom sang na adu masi to dise kaino kanda akoi da participatory web political culture amadi koi maroina valley gi kaino sida di adum laire boko adu ga masi kha democratic su web kaino mani participatory koi democracy gi kaino sida koi sangsal bani na adu ngasai gi akoi gi nomai gi dictate haigadra adu ga ngasai gi surrounding akoi gi akoi bada laiba akoi gi malem gi haidare akoi Myanmar rom da kai rom da natra tawri basi gi instability myam gi sai theng adagi akoi gi sing da laiba akoi gi community sing akoi gi naga sing adu ga ngasi cookies wai da na akoi ga
yamna khana chainara leiba kanglop sing makhoi gi su society du gi magi matam gi hongai ba political evolution gi phase da naga gi society ga khoi kuki zo hai jing je khenai na cha aduna khoi gi citizenship gi system leiba kuki zo gi kaino siga khoi gi naga sing gi khoi gi traditional democratic institution sing leijaba adugumba khoi semi democratic adugumba khoi gi kaino sing hai dare sigi political culture me ansu khoi am kunna naina bam sang ne ko aduna khoi da leida ba progressive political culture si khoi na mathau tai jing asa gi lai pa ba naina ba ko pa malem gi thoi ba hongai ba technology gi impact kai ka myam si masi khang ba da na tan asa gi khoi gi kari ai ni khoi gi worship to gi hero worship hai gadra khoi gi feudal gi matam da lak pa khoi gi yaitong khamdong ba phamnai ba sing si khoi na khoi gi moi na hai ga di punama summa bani moi na ngam na lo ni hai ba gi sigi mindset se masi ma hongdo kan da sagi laiba participatory democracy gi culture se masi he na khoi gi internalize to ba ma sange ba adu kan da ngasagi accountability gi transparency gi demand si ju tholakani aduna aina pizaning wa message di manipur gi anoba political culture bu harasu anatraga revolution ama bu akoina he na sakapa khunai ma porona hona ba da akoina mathau tai je asumba gi maru oiba ma sange asumba gi maru oigi hairaga di ngasagi class collaboration gi potusu madusu yam sawa factor madi oidaba nati adu asumba gi damakta lepangamba kihan bada ki daba ngasagi khoi gi nyom somski na haramba khoi gi intellectual singi mathau di khoi gi asumba do ngang bani adu arama do expose to bani gan high se ngasagi speaking to the power se masi akhoi ji am kihal laga se aspa gi matam da gi se bamis gi matam da haje ko akhoi ji namhal laga kihal laga sum la pudana 1949 gi matung da gi su khoi gi india gi kaino sida ngasagi magi integrity and sovereignty gi wafam kai da na hona da aspa na sing ba thamjala kan da akhoi ji sum kihal la pa adagi mo akhoi gi leader sing sida su mu ngasagi lairiba khoi gi environment sigi khudong saba laga mai khoi na su miam se kihal laga phibun me laga thambagi por ma sum leiba se masigi fear gi psychosis ama da hingbagi punsiro je masi loisala kan da akhoi na bo thadaraga khanba akhoi gi mandate puraga leiba ngai ba akhoi gi lusing ba sing se masi accountable oiba transparency leiba miyang ma sagon na chapa miyang gi hul khangba miyam bu manipulate tawraga akhoi gi miyam bu apang ba siraga ngasai gi malhan bagi politics sabe tare ko malhan bagi politics tokpa masigi kaino khoi gi anoba political culture ma akhoi na ngasai gi masi hodokpa ma yamna sangi masigi da makta akhoi gi wakalon yam sengba ama sangi ko principal politics ama akhoi da masi akhoi imbibe to da ya di hai tare madu lai ra kan da ngasai gi class ki factor ama madu myam du su akhoi dum mathau tar kani adu ga ngasai gi panthung phang da ba khoi ihau myam se khongjang myam se masi gi ju akhoi panthung mam je thi ba da soidan la kani madu kan da accountability and transparency da akhoi na namma kan da hariba scenery ba mathamoi sengdaba aramba to myam se mekoi khunai ji gi lusing ba oibada matik sa di haibagi posi ma akoina students ki movement da oigera natraga overall akoi gi miyam gi political movement sing aduga ate ke khongjang kya da haitare akoi gi masi yamna sauna achoba public discourse oina akoi masi puthopa ma sangi natraga di akoi gi minister MLA sing se akoina ningthau gumna mekoi na ngang raga di madu indraga di horen police thara kani natraga nomai paiwa la kani haibagi aki basida sum fear psychosis da hingaga di anowa manipur magi manglan soi oithokte akhoi hanagi hanagum akhoi gi nepotism corruption aduga madugi mathakta khwaidagi sathi raba akhoi gi narcissism gi license na akhoi gi thumala kanda khunai sidai da akhoi mase self destructive weba mutual destruction gi akhoi gi isana isa hatok saba akhoi gi community na community gi mi singi khongul muthat saba aduga ma suicidal weba politics amada akhoi je trap toroga lai aduna masigi wakalon se miyam ni ho hosi na draga mai thaji yagi wafam nate yes mai khunai sing dagi horaga akhoi gi politicians sing CSO leaders sing OBI aduga tongan ba khoi different walks of life te lebi ba khoi masak nai ba khunai jibu himai sumbi ba khang hai khudimang na masigi anoba political culture aduga masigi spirit se asi akoina invite to raga di akoina pa ba anoba manipur do oithoi aduga malem gi tholai ba myam ji impact akoida su soidana leigani asi khanari ba maksi su aduni aduga lasalakpada interesting oi ba mana samajwadi party gi lusing ba IP sing ko ba miyo amana khoi Nepal the toy was in Nepal and a sea toy Nepal today India tomorrow haidana India da su sugum irang se tholakani haidana kano tawlo buda khoi Republic TV gi ana Goswami na yam kana defend to gi wafam ma thingna sare ado India su chen na khang ba yaroi India ki media khar da kas u buze akhoi ki ngasai gi Nepal gi hanagi level status quo se si defend to ga topic se oi sem bai tar Indian national media sing da kai no haini se I understand to bai tar si kai no ne khoi ngasai gi violent oiba yamna destructive oiba movement amadong uhan ba bai tar ngasai gi naha sing gi youth sing gi lai ba
movement si undermine to belittle to adum pot no ko uye masi narrative framing to bone magi ngasai perception management ko miyam sida ulizing ngasai anarchy singna Nepal gi lambi da thola kanda koi puna makse hijack taw kanda mangan takala kanda koi gi lusing basing phu ba hat ba mai tha ba ko public property mangan ba sigi po myam si koi gi yam aran ba kaino projection ama da na singi phajang ngam da emotion sentiment na kaino taw bani hada na koi negative projection ama haidare adu gi phatta ba su lai pros and cons lai ko adu bu ngasai gi koi na madu da hangada wa hang di madu gi triggering factor do kaino yes koi nepotism corruption do koi support taw je haibra koi justice ki wafam je nathai thamje haibra adi dadi india gi koi yamna mayam na hainari ba koi saiteme jayati haiba asum bana koi mai pa pa ba si masi maming gi toksanna bra aduna koi gi principles je kaino india ai ba republic sigi magi foundational principles ideals values myam je koi khongoi na raga di india ai ba si leiba gi value leibra haiba gi wafam sing jo koi hangba matang la kani haiba tare aduna sai gi thoi ba thodo wa tho myam si koi gi punsi yamna kai hani sigi tangkak sida yam maroi ba aduga manipur gi leiba election da ba irang sida so koi miyamna yamna kupthana koi gi naina rakanda koi gi yamna maroi ba right question sai dare ko yamna impactful oi ba sense ama khuna sida pora ka ga de koi na yamna maroi ba wahang sing khara koi hangda ba yaroi madu ki raga sel ga de koi puari da koi na thai duna sen ba ya da ba puari na naithal ama ga ma gi irei da koi gi irak aga dum manghan gi da ba khuna ma koi wai hawani aduna koi kihan ba kihan bagi politics aduga kiraga miki thiwaraga hingbagi politics masi manje muthala kanda akoi gi thongnaling jen akoi gi core civilizationist value haidare koi chahi lising kya gi puai leba dugi sada naudane haga zo akoi na tokthoro thaba ngang thorpa aduga akoi gi wakhalon aduga thoksil singda chagi chahi lising ahum mai gera manga ai gera madugi civilizational mami ta draga di inheritance dugi mami di ta da ba nga ki yana ba ai nga chara amagi yen chara amagi yu khara thapagi kari gi ai thabak isa isu hapagi sugum bagi line da sum wakan khala la ga ding asai akoi civilization amagi adugumba civilization sagalamba ipai pu jing dugi masa masu ne haiba akoi claim tawdabna pharabra haiba gi wakam dai thamja absolutely I do agree documentic fazaba wafam ne dark case thambi wafam je dark case matam amagi manipur student association delhi gi masat ki executive oina as a volunteer mone ai gi leiriba hojik jng ga hire student movement mayam sti am actively participate to hojik so adum yam pivotal roles in lobby aduga magi thamoi da ba mami mayam dani thambiri baje